Na cio thikũ ikiregekete 11 harĩ mĩrongo ĩtandatũ harĩ iria 365 kuma rĩrĩa twagire mwaka wa 2024. Ndiũĩ maũndũ maku makoretwo magĩthiĩ atĩa. Niĩ ndĩ ũhoro rũtiĩrĩgaine yakwa ngwĩragwo nĩ Maina wa Mũcwe, na rĩu hau tũkĩrĩ nĩ kuga atĩ ũmũthĩ nĩ tarĩki 11 mweri-inĩ wa Januari naguo mwaka wa 2024, na nĩkĩo ndakorwo ngĩikarĩra gĩtĩ gĩkĩ ngorwo ngĩkũnjũrĩra gĩkũnjũro kĩa mohoro marĩa tũkũharĩrĩirie na marĩa makĩhanĩkĩte gũkũ bũrũri-inĩ gwata ituri cia bũrũri ũyũ kana counties ũndũ ũmwe na kũrĩa matũũra-inĩ. No mbere ndaya tũkwamba kwamũkĩra matemo ma mohoro maya. Maria tukuharĩrĩirie muthingi Miaraho watu inde kwa hii family. Hiyo kichana na bibi yake na mtoto yake na kichana ya ndugu yetu tena aliwawa jana jioni. Family ya andũ atatũ arĩa maroragirwo nĩ ekinaĩ gĩcigo-inĩ gĩa Moi kaunti ya Baringo ya Mohoro gũtigwo magĩcakaya endwa ao. Nao aikari a Lakisama ũndũ ũmwe na Baba Dogo kũhoya thirikari kũmateithĩrĩria gwetha ũndũ ũmwe na gũthikũria mwĩrĩ wa mwanake wao wa ũkũrũ wa mĩaka 17 ũrĩa ũrahofanĩirio kware-inĩ ĩmwe ya Weji. Tumeona maafisa wa polisi ambao walikuja hapa na tingatinga na wanasema wanataka kukata sehemu la shamba hapa. Na tukuharĩrĩirie iboti ĩgiĩ Maina na ũrĩa aikari a Mavoko mathiĩte na mbere na gũikara na ciagago magĩtigĩra kwamũrĩrwo nyũmba ciao nĩ andũ arĩa marenda kwĩgwatĩra mĩgũnda yao kĩahinya. Na ririkania ngorwo ngĩkũmenyithia atĩ ũmemerekia ũyũ nĩ ũragũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa mwena-inĩ wa Facebook nĩ @Muthingi TV, wathi kũrĩa mwena-inĩ wa YouTube nĩ @Muthingi TV, ũndũ ũmwe na kũrĩa mwena-inĩ wa X matukũ-inĩ maya tũrĩ nĩ Twitter nĩ @Muthingi TV. Na tukirikia kumenya nĩ marĩkũ tũkũharĩrĩria na tukĩambia na riboti itũ ya mbere nĩ atĩ family ĩmwe ĩrĩa andũ atatũ kuma family ĩyo mararĩkirie kũragwo nĩ tharĩkĩra ya itoi kuma kũra itũũra rĩa Moi gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Baringo ya rũgongo nĩ thiĩte na mbere na gũcakaya gĩkuũ kĩa endwa ao gũkũ magĩthiĩ na mbere na gũtetia thirikari nene kĩrĩa marauga nĩ kwaga kũgacĩrithia ũgitĩri mĩena-inĩ ya aikari aya maugĩte atĩ ĩno ti tharĩkĩra ya mbere ona kana ya kerĩ, ĩndĩ itoi ici nĩ ikoretwo igĩthiĩ na mbere na kũmbararia mĩhang'o ya thayũ kaunti-inĩ ĩno ya Baringo kũrĩa andũ aingĩ matigĩtwo matete mĩoyo yao makĩria mwaka-inĩ ũrĩa mũhetũku makĩhoya thirikari nene mwaka-inĩ wa 2024 gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na kũgacĩrithia mĩhang'o ya ũgitĩri thĩinĩ wa kaunti ya Baringo. Nayo riboti ĩno ĩkarika gũtũhingũrĩra gĩkũnjũro gitũ kĩa mohoro tarĩki 11. Huyu mzee sasa amebaki bila chochote kwa sababu hiyo kijana ndio alikuwa anategemewa upande ya Marigat na ndio hiyo wamewawa. Na hata wangeua tu, hata kwa sababu zamani sisi hatukuwa tunaua mama ama mtoto, lakini wameua mtoto mmoja amebaki ambaye ni ako hapo nyuma yangu, ndio amebaki. Waliwa watu inde kwa hii family. Hiyo kichana na bibi yake na mtoto yake na kichana ya ndugu yetu tena aliwawa jana jioni upande ya Yatia. So unaona kwa hii family tuko na hata mimi sisikii kuongea sababu niko na huzuni kubwa sana. Sasa bandits wamewachana na kutafuta ng'ombe na mbuzi. Sasa wana target watu wa senda kanisa na tembea barabara, wasafiri na watu wote kwa ujumla. So chenye tunaona ni genocide na hatujui hata leo kwa sababu watu wametoweka. Hata mimi nimetoka sehemu huko saa hii, hatujui watu wako wapi. Na kuna mtoto alipotea, sio alipatikana, mtoto mdogo, sababu hata mama yake alikufa na yule mtoto mwingine mkubwa wake aliwawa na baba, mtoto mdogo akapotea, hatujui anapatikana wapi. Na hiyo yote ambayo ilifanyika, tunaona area kama hatuna serikali area, vile watu nauliwa kama umbwa na pengine hata maendeleo hakuna na mashule inafungwa, na hiyo yote serikali na nyamazi tu.
So mimi naomba serikali kama kuna nguvu yoyote ambayo atatumia kwa area hii akuchanyang'anya hawa bunduki afanye operation area hii. Nasikia utungu sana. Naona watoto wetu wameumia sana. Anahama kesho naambia usalama umekuwa mzuri. Narudi tena napukusa tena. Narudi tena napukusa tena. Sisi napukusa mpaka bagatekani. Na tukitina ripoti hiyo yake hakuma kuria kaunti ya Baringo turenera chemo ili tuigirire gayukana odomwe na bitika cia miguda iria ikoretwo igithie na mbere guku bururi-ini na ni ati ngucanio cia miguda no irathie na mbere mwena wa Mavoko athiriva guku ni kaunti ya Machakos thutha wa aikari maiyuirwo ni mutuko ya gukorwo magitesana kuga ati mari haceke ya kumamorerwa nyumba ciao ni andu aria marenda kwigwatira miguda yao kia hinya. Aikari aya ni magakorirwo makiuga ati umamori uria wahanekire mwaka muhetũku mweri-ini wa 10 mwaka wa 2023 no atigire andu makiria ma 100 matari na uikaro riu makihoya thirikari ni undu umwe na kumetatia ni kira maugite ni kumatiganiria riri marabatara uteithio wao. Reke twamukira ripoti ino. Na tumekaa na amani sana kwa hii area. Na kutoka jana tumeona mambo ambayo imetushangaza na imeanza kututia kiwewe sana. Tumeona maafisa wa polisi ambao walikuja hapa na tingatinga na wanasema wanataka kukata sehemu la shamba hapa. Na nilienda kuzungumza nao mimi mwenyewe na wale watu wengine wa community. Tukawauliza, mnaweza kuja kukata shamba yetu ile tumeishi hiyo miaka namna gani? Wanasema hiyo shamba ni ya watu wengine. Tukauliza, mko na stakabadhi, mko na makaratasi yote ambaye inaweza sema kitu tofauti tofauti na ile ukweli ya sisi kama hapa ni kwetu? Wanasema hiyo sio mambo yao, hawatatupatia makaratasi hata kidogo, lakini watakata. Tukauliza, sasa hii si ni kama kutudhulumu? Lakini hii ni jambo ambalo tunaona imetoka kwa sababu ya ile mambo ilifanyika ile adhiriva ya pande ile Mavoko ya pande ile nyingine. Vile kulienda kukabomolewa, sasa wamechukua advantage ya hilo jambo. Sasa wameenda wanakusanya mambo yenyewe, wanakuja sasa wanaanza kunyanyasa watu. Kwa sababu sio hapa, hata tunasikia majirani tu wanateta. Haji wa hii shamba nimekaa hapa mpaka nimezalia watoto wangu hapa, nimewalelea hapa. Sasa nashindwa, naona leo kutoka njana askari wameshinda hapa wakikuja kufukuza sisi. Ni kama wanataka kufukuza, wanatuambia kuna watu wengine wako na makaraza hii shamba na tunje iona na wanatupatia ruhusa ya kuangalia. Unaona kama OCPD wa adhiriva anatumika kuwanyanyasa? OCPD wa adhiriva ametumika sana kunyanyasa sisi wakaaji wa hapa, na tujui ni hatua gani amechukua ili kuja kunyanyasa sisi. Mahali ambapo wanaweka fence ni kwamba haina manyumba. So hiyo mahali ni kwamba hakuna ubomozi, but ni hao wanaendelea kuweka beacons kwa shamba lao. But kuna sehemu zingine ambazo ziko na manyumba, na kama wananchi watakuja wakiwa na stakabadhi ambazo ni halali, sisi kazi yetu ni kuhudumisha haki, tutahakikisha kwamba tumewasaidia warudi waweze kupata shamba lao. Na himwe kwa imwe tuthie nginyagia kuria kaunti-ini ya Samburu na ni ati ona thegia wa kaunti ino gukorwo ati ni imwe ya kaunti iria ikoragwo ikigumirwo ni moritũ maingĩ riu thukuru wa Kisima Girls na uru thiini wa kaunti ya Samburu mena undu wa gukenerera thutha wa thukuru uyu gukorwo ugihetuka wega maumĩrĩra-inĩ ma KCSE kuria thukuru urahotia gutwara airĩtu 105 university-inĩ. Ona gukiri na uguo mwarimu munene thukuru-inĩ uyu ni agathĩrĩirie airĩtu aya nĩkĩo augĩte ni kwambatirie miniscore ya thukuru uyu kuma 6 mwaka-inĩ mũhetũku nginyagia 7.22 mwaka-inĩ uyu. Reke twamũkĩre riboti ĩno kuma kuria Mohoro wa kaunti ya Samburu. And I thank God for the good results that we have posted in the year 2023. We could not make it without the help of God. It is by the help of God that we were able to move from 6.0 to 7.22, and the girls were very hardworking together with the teachers. This year, having scored our best mean so far, we really have to praise Allah for this achievement. 4 words. One is the discipline of the candidates is what brought us here. They remained disciplined all through their preparations and when they were sitting for the exams. Second word is teamwork. The teaching fraternity and even the subordinate staff, we had a lot of teamwork where we were able to assist each other in our specific areas. Fourth word is dedication of the whole school. Girl child education, lazima kama wazazi tukumbuke wasichana wetu, tuwalete shule. Like watu kama wa North Eastern na Samburu
kawaida huwa tunadharau wasichana, but ni wasichana ndio watakupeleka mbele, na familia nyingi sasa hizi zinashikiliwa na wasichana. Nakuo kaunti-inĩ ya Nairobi itũra-inĩ rĩa Lakisama ũndũ ũmwe na Babadogo, aikari a kaunti ĩno nĩ mathiĩte na mbere na kũria thirikari mateithĩrĩrie kũmbũria mwanake ũmwe ũragũire gĩthima-inĩ kĩa maĩ ũrĩa wĩkũirwo gũkorwo nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 17. Rĩu maugĩte atĩ mendekithĩtie gĩthima gĩkĩ gĩkorwo gĩkĩhingwo nĩgetha gũkorwo makĩnyihia ikuũ, kuona atĩ mwanake ũyũ mĩhang'o ya kũmũcaria nĩ ĩringĩte ihiga, na nĩkĩo rĩu maikĩrĩire rĩta na thirikari nene ĩkorwo ĩkĩmateithĩrĩria harĩ gwetha mwĩrĩ wa mwanake ũyũ. Reke twamũkĩra riboti ĩno ya kĩeha kuma kũrĩa macũrĩ-inĩ ma Babadogo ũndũ ũmwe na Lakisama. Sana na nusu nilikuwa kwa nyumba, nikapikiwa simu na wenzake, wakaniambia Mama Humphrey, uko wapi? Mimi nikawauliza kwa nini? Wakaniambia kuja, tuko hapa nje plot, kuja toka nje tukuambie. Nikawaambia ni nini? Wakaniambia kuna kitu mbaya. Mimi niliteremka chini, nikaenda kuangalia, nikapata watu 5 wamesimama hapo chini. Nikawauliza ni nini mbaya? Wakanieleza, wakaniambia Mama Humphrey, wacha tukuambie na usisikie vibaya. Nikauliza kwa nini mnaniambia hivyo? Nikakuwa mkali hata karibu ni wachape. Wakaniambia hapana Mama Humphrey, wakaniambia Humphrey ameshafariki hayuko. Wakaniambia Humphrey tulikuwa naye huko chini kwa mto na Humphrey ameshafariki hayuko. So issue tumekuwa nayo ni watoto wamekuwa nakuja hapa kuogelea bila wazazi kujua. Mtoto anatoka, sisi tunajua ameenda wa kiwanja, kumbe ni huko. So hapa chini kwa kware tunaambiwa kuna samaki. Wakujanga tu wanakuja kuvua samaki. So ikuja tu kuvua samaki, tunapata wale wengine wanaogelea. Sasa huyu mwenye amezama juzi aliona wenzake wakiruka, kumbe hajui kuogelea. Kuruka wale kujaribu kumsaidia hawana uwezo juu bado ni vijana wadogo, unaona? So venye walizama ndio akakuja mtani kutuambia kijana amefanya nini? Amezama hapa ndani. Na sisi kama wana kijiji tumejitokelezea kujaribu sana, lakini juu ni deep sana hatuna uwezo wa kufika hadi chini. Sasa hapa kwanza inataka oxygen na light, unaona? So tumekuwa tukiomba serikali kutoka Kasarani wanatutumia tu gari na maafisa 2 watatu wanasimama hapo wanaangalia wakienda. Tumejaribu sisi yetu yote. So ile kitu imebaki ni msaada ya serikali. Sasa juu wale madaiva wamesomea maneno wakuje na oxygen unaweza ingia na huko ndani. Juu kutoka hapa juu hadi chini ni 25 meters. Sasa utafika huko chini aje na una hata oxygen hapa nyuma. Hii shimo hapa tumekaa hapa kutoka leo ni siku ya 3 inaelekea siku ya 4 sasa. Serikali yenye tulichagua tuioni kitufanyia kazi yoyote. Kwa sababu watoto wetu wameanguka wakizama hapa sana. Huyu mtoto mwenye ameanguka hapa ni mdogo sana. Serikali inafika huku, tunawaita wanafika huku, wanatuangalia, wanarudi. Wanatuangalia, wanarudi. Haya, wanatuambia tungoje 72 hours. 72 hours kwani tunangoja hakuna usaidizi yote yenye wanaweza tupatia watutolee huyu mtoto ndani. Na nĩ mwĩhoko wakwa atĩ famĩlĩ nĩ gũkorwo ĩkĩona kĩhoto na nĩguo makorwo makĩona mwĩrĩ wa mwanake wao. Rokire nĩ mwĩthĩ kuona wa ũkũrũ wa mĩaka 17. Twambe tũikirie ro hanini ũkorwo gĩthenga mĩtambo na ndĩracokera na mena mangĩ maingĩ, no ririkana gũthiĩ na mbere na kũndũmĩrĩra kũrĩa mwena wa Facebook nĩ @Muthingi TV, YouTube nĩ @Muthingi TV, ũndũ ũmwe na kũrĩa mwena wa X nĩ @Muthingi TV. Twambe tũikirie. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court ni ũndũ wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia toko ga na indo ikwari. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo.
nyitana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigire cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Karibuni na muikare mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okaga utuku biu na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password ekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu getha ramake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Mutorera-ini uyu ni gutokana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ngakimenya ngoma nake tikihi. Ngakimenya nake ngoma tikihi. Nikianie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Na gitio kinene jitikira ngoro gikomukira ringi itinene itu ria keri na tugithie na mbere ni ati family imwe kuma mwena wa Rwai imahoete andu awendi mwega o ndemwe na thirikari ni gukura kimateithiriria na mbeca niguo mahote gutwara ciana ciao thukuru-ini. Arutwo aya kuma family-ini imwe kuma mwena-ini uyu wa Rwai ni marakurira makiatuka kino gya KCPE wega indi aciari ao matire na uhoti wa kimbeca wakahota kumarihira marihi ma cukuru-ini o fithi thukuru-ini iria marakorirwo magitwo. Reke twamũkĩra riboti ino kuma kuria kaunti-ini kuma kuria mwena-ini wa Rwai. Mwaka uliopita tulifanya mtihani wetu wa KCPE. Pia nilipata alama 383 marks, lakini kwa sababu ya uwezo wa wazazi wangu sitaweza kuenda shule wiki ijayo. Nimeitwa shule ya Old Tipis Girls Secondary School. Shida ni pesa ya kutupeleka kidato cha kwanza na hiyo pesa ni above 50,000. Shida ni kwamba wazazi wangu hawawezi kutukimu mahitaji yetu ya kidato cha kwanza tukiwa hapa na dada yangu. Baba yangu alirudi mashambani kwa sababu hakuwa na pesa, na mama yangu anafanya kazi ya kusonga nywele. Nilikuwa shule ya Rwai Primary School. Nikapata alama 245. Naomba nyinyi wahisani muweze kutusaidia ili tuweze kuendelea na masomo yetu. Cha muhimu ni kwamba muweze kutulipia karo ya shule
na pia hizo vitu ambazo zinahitajika. Nahitaji pesa 40,000 ndio ili niweze kuingia hiyo shule na niweze kuendelea na masomo yangu. Shida ni watoto wangu wawili wamefanya mtihani. Moja amescore 383 marks, ameitwa Oletipis Girls High School. Mwingine anaitwa Nuru Acheng, yeye amescore 245 marks, ameitwa St Mary's Kiamoria. Naomba usaidizi wenyu, munisaidie nipeleke hao watoto wangu shule ili wascore their dreams. Mapata yangu ni ya chini kidogo, ni siwezi nika afford school fees yao. Na kuakura kaunti-inĩ ya Pokot ya ithũĩro nĩ atĩ arutani kuma kaunti-inĩ ĩno nĩ macokeirie aciari ũndũ ũmwe na arutwo ngatho nĩ ũndũ wa maumĩrĩra mega ma kĩgeranio gĩa gĩbũrũri gĩa KCSE kĩa mwaka wa 2023 thutha wa arutwo kuma kaunti-inĩ ĩno kwandĩkithia maumĩrĩra mega thĩinĩ wa kĩgeranio gĩkĩ gĩa gĩbũrũri. Rĩu ona gũkĩrĩ na ũguo arutwo aciari ũndũ ũmwe na arimũ maikĩire thirikari na rĩtana rĩa kũhingũra cukuru cia hingĩtwo nĩ ũndũ wa ũhagũku wa ũgitĩri na gũthiĩ na mbere na kũigithia mĩtaratara mĩega ya gũtigĩrĩra atĩ ũgitĩri nĩ wakorwo ũkĩgacĩrithio thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Pokot ya ithũĩro. Reke twamũkĩre riboti ĩno na njĩra ndandũku. I'm Gladys Lolem, and today I thank God for the results. I'm a parent here. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo results, tunafurahi sana. Hope kuna wenye walikuwa wanafikiria maybe shule itaanguka, but for now we are very much happy. Maybe jambo ambalo limefanya to sustain our watoto kwa shule because we are a boarding school, and when they come, hata sometimes kuna wale wanatuambia kwamba kule nyumbani it is very insecure. For such girls, we retain them in school, we make sure we take care of them because we are their homes. In fact, for most of them, and many of them come from Kerio Valley, Marakwet, Lomut, those areas that are very, very insecure. We ensure that we retain them in school. Nah, they are safe here. Nake mũmbunge wa Kakamega LC Muhanda nĩ okĩrĩire ciĩko cia airĩtu anini kuoha nda cia tene, akiuga atĩ mĩtũrĩre ya airĩtu anini ĩrakorwo ĩgĩthũkangio na njĩra nene. Rĩu mũmbunge ũyũ wa Kakamega nĩ kĩtĩrĩte na akiuga atĩ o wothe ũrĩa ũkũnyitwo na ihĩtia rĩa kũhirĩka mũirĩtu ũtakinyĩtie mĩaka nda cia tene nĩ akuoerwo makinya mahiũ ma kĩwatho itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩhĩtana na ũndũ ũyũ na gũteithĩrĩria airĩtu anini gwĩkũria kĩmũtũrĩre mũgarũ na mĩtũrĩre ya gũkorwo ĩkĩanangwo. Kazi ya affirmative action ni kupeana matumaini kwa wanafunzi, na nikiwa hapa ile demand ni kubwa. Early pregnancies ziko very high. Mimi ningeomba ofisi ya mama county iongezwe pesa, kwa maana ningetaka kusaidia watoto wote lakini siwezi. Leo tuko na undi tunasaidia worth 7.5 million kwa hawa watoto wetu, na tungekuwa na vile tunaweza, the needs zinaenda beyond hiyo pesa. Na pia mimi naomba serikali pesa ya affirmative action ikuje haraka iwezekanavyo. Affirmative action iongezwe financial allocation ili waweze kurudisha wanafunzi wengi zaidi darasani, na hakika kwamba wengi bado hawajafikiwa hapa Kakamega County, na tukiangalia katika ramani ya taifa mzima labda ni zaidi ya hata 500,000, na it's a whole generation. Kwa wanafunzi ambao mko nyuma yangu ama mmesimama hapa nyote, mimi kama ndugu yenu na pia kiongozi wenu nataka kuambia kwamba mtumie hii nafasi ambayo mmepewa na mama county kurekebisha yale makosa mlifanya. Manake tusipowaambia haya mtafikiria kwamba sisi tunakubaliana na ile ilifanyika. Onyo langu lile napeana ni kwa wale ambao wahusika. Na nitaomba ofisi ya mama county ikae na sisi viongozi tuweke chini kujua ni nani ambao wanafanya hii makosa. Na hau nĩho ngũkorwo ngĩtigĩrĩra gĩkonjero gĩtũ kĩa Mohoro Miaraho ya ũmũthĩ, no ngũmenyithia atĩ
ririkana kunyitanĩra na ithuĩ wona ciahanda thaa imwe ya hwaĩ-inĩ ũndũ ũmwe na thaa ithatũ tũkorwo tũgĩkũrehera mũtambũrũko wa mohoro maya na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgĩithiranĩte oro wega gũtigana na ciugo ici na nĩ atĩ itanya kana itua rĩa mwanya mũno harĩ gũkinyanĩria kĩroto kĩoneki kĩa mũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ atĩ o mũthenya ũkoragwo na ikereka rĩa guoyo nĩ mĩario ya Abraham Lincoln rĩakorwo nĩ Maina wa Mũcwe ngokĩndithirie mĩaraho mĩega.